Борьба между мужчинами. Зеленый угол Казахстан, синий угол Туркменистан. Желаем удачи всем. Врач қайда? Врача на ковер Б. Врач. Түз барыңыз, түз барыңыз. Bakalım, sırayım. Yürü, yürü. Değerli olsun, hasta, değerli olsun. Özür. Babala, basma. Osman, asma. Yürü. Nereye istiyor? Mümkündü, havayla. Mümkündü. Nasıl? Batır. Aç. Vajası. Yürü. Qara, mınazaga mingizdi. Birinchi guruhga gel. Birinchi guruhga kerak, жаңа azafat ver, жақсы. Al солай, тұра бер, өз алады. Затып. Нери. Мына кіргізбеймін. Аяғын салсам, ары-қара затыпты, атпа өзіңе қарай. Нери. Крема, мына жақтан подбивайте, шығады, сол жаққа шығады. Жақсы. Жоқ. Астан кәлі. Нери. Қолың, нери. Зашко бал. Земель. Жоқ, бал жоқ. Бал дейші. Bal, kaçtı! Nere? Kıskağıla zaklattı, kıskağıla ala yer özün. Argaray! Nere? Burada kısıl kavatın. Sen alsan da cürgünüm çıkar. Kısıl kavatın ne? Neri? Zaten bir götürdüğünde hava araçlar. Kırgızmı olay yanında. Sırtlar. Bağla, sırayım. Arkarın. Bakla. Hadi Osman. Kanka zaten. Kanka zaten 100 bin kare. Dakikata bas. Давай, Мири, босама! Тыра бер аяғыңды, тыра бер!
get ready. The green corner, an Islamic Republic of Iran. Sepide Babayrovny. Neri? And a blue corner, Kyrgyzstan. Elzada Mamunjanova. Neri? Neri? Ayağı klas, niye alga, niye alga? Намата приготовится следующей весовой категории 55 килограммов. Зеленый угол. Исламская республика Иран. Sepide Babayrovny. Синий угол Кыргызстан. Эльзада Мамунджанова. Neri? Neri? Ora diyeyim ayağını, ora обязательно. Ora o gerek, Ora! Yekla! Nereye? Çekirmedi. Ayağını orayısın o. Çok az. Nereye? Kara. Nereye? Atmaz kara. Ayağını orayısın o lazım. Nereye? Nereye kara? Nereye? Nereye? Ayağını orayısın o. O da olsaydı çıkarır. Çıkarılan kezi alga kara cambaz çıkar. O kadar nereye? Kısım çıkarır atır. Ayağını zatsa bilgen gezdi. Nereye? Oravadan sonra orayısın o. Ayağını küçüğe çıkar. Врач Манпырада. Yeter zahvattı. Yeme gelindi. Alış. Ora. Zili hanımı bağır. Zili hanımı bağır. Мен ыргытканда повтор коюп береби? Мәдем күйеу отыр. Закат. Шала кіріп қашып өттім. Bir закатса бас астына қарай, аяғына қарай отыр. Нери? Нери? Ол көтеріп атпай. Нери? Шала кіргенде былай ғана басып атыр. Мына аяғына жам закатса болды. Жатып кетіп барасың ба, солға қарай жамба шығады. Орап тұрған аяғымен закатса басып өттім. Nereye? Korkma nereye? Nereye? Захват bir şey nereye? Ağustos olsun kişiyle. Bana kısaltan bana büyüktür. Sinir de. Var normal nereye? Alsa. Mat A, stop time. O'zbekiston jang ketdi ta. Oy, gelsin! Bravo! Zili, На мате А за финале 34 место боролись Давай! два борца. Победу одержал представитель Узбекистана Сатвалдиева Мухлисахон. Синий угол, поздравляю. Corner, Kyrgyzstan. Elzada Mamunjanova. Razili falkına Sotvoldieva Muxlisaxon, O'zbekistondan keldik. Bu musobaqa juda qizg'in o'tmoqda. Polvonlar juda kuchli. Hozirda biz final bosqichiga yo'llanma oldik. Final bosqichi hozir boshlanadi. Nasib qilsa, birinchi o'rinda olib, oltin medal bilan O'zbekistonga qaytamiz. Shu birinchi yana ikkinchi o'ringa. İran'ın kızları zaman kıyınken ne yapıyor? İran'ın kızları zaman kıyınken. Bayağı oy bu. Gelecek anne, gelecek. Gelecek yalardı. Çak dışını. Kitlenin bir çok kitlen. Hey, walk işte. Kitlenin zaten.
hareketlerini yiyince pat pat basın isteme. Çat isteme çat. Mart ayning üstünde hazır İran'dık mashhur turuvchi challenge tashtovdi. Maqolistini bildirayotgan mezgili. Hozir qayta o'tirib o'zbekcha. Juvanızlar aka. Aqaraqa. До завершения остается 10 секунд на мате А.
Последние 2 секунды на мате. На ковре Б победу одержала Елахи Розбихи Малек, Исламская Республика Иран. On the main B, the winner is Elahi Rozbih Malek, an Islamic Republic of Iran. На мат Б приглашаются борцы весовой категории 65 килограмм. Ануджин Батбаатар, Монголия. Махмудова Мафтунабону, Узбекистан. На мат Б приглашаются зеленый угол, Монголия, Ануджин Батбаатар, Узбекистан. Махмудова Мафтунабону. Стоп тайм. На мате А победу одержала Эльзада Мамунджанова, Кыргызстан. Замена судейского состава на мате А. 55 килограмм салмақта күрештім. Атаңдаштар аябай қиын, аябай күшті. Иран, Монголия, Өзбекстан, Түркменстан. Ушулар биздин негизги атаңдаштарыбыз келет, болуп келет. Алыш жаралгандан беричи аябай кыйын болду мен үчүн жеңиш. Ушунчалык оор турду. Бирок бул Кыргыздын күрөшү болгон үчүн акырын тиштеп атпаса да утканга аракет кылып уттум. Буюрса Азиян чемпиону аталдым да. Күздө турган Турцияга күздө оюндарына жолдомо болот деген да кечеги ооба. Күздө өтүлүүчү Турция мамлекетинде өтүлүүчү сентябрь айы акыры, октябрдын баш айлары өтөт экен. Ошол жака буюрса кийинки даярдыкты ошол жака даярданып баштайбыз уже. Эми ал жакта кандай кыласыңар эми? Жеңиш менен Албетте жеңиш алып кыргызыбыздын желегин желбиретип келебиз иншалла. даярданасыңар. Каттуу даярданабыз.